uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngicela kuletha nabo ubufakazi. Ngalinye ilanga wafundzisa ngemvelo ukuthi singayihlukubedi imvelo ngobe nayo ikhala kuNkulunkulu uma ngabe siyihlukubeda. Wathi uma ngabe senta something before senta funa sicele kuNkulunkulu kuqala ngikhani senta. La nginensimu bengingatshali ilethisi ngenxa yokuthi tinkukhu nematuba betiyidla bengingayitshali vele. Kodwa kulo mnyaka before ngitshala ngacale ngakhuleka ukuthi ngicela kutshala ilethisi. Ngiyacela kutshala. Ngabe sengiyatshala ngibonga ukuthi ilethisi atiyidli tinyoni, amatuba awayidli netinkukhu atidli. Ngenxa yokuthi ngikhulekile ngathi Nkosi ngicela utshele imvelo yakho kuthi ingadli titshalo tami lengititshalile. Tisinatfika tinkukhu ngingaticoshi ngitibuke tidle emaceleni la kungakatshalwanga khona tiphanze khona tingayidli ilethisi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama uNsibande nabazalwane bonke abasekhaya lizwi. Ngiyabonga kakhulu Baba iy'fundiso zakho, izifundiso zasekhaya lizwi ezishintsha izimpilo zethu usuku nosuku. Ngingena ekhaya lizwi nginenkinga yobuso, ubuso bami buhlale buvuvukale, ngingaboni ngisho nasemehlweni. Nje ngibe nereshi, ngibe ney'bhozi ebusweni. So bengisebenzisa u-cream wakadokotela-ke kube ngcono uma ngisebenzisa wona. Ngithe uma ngizwe iy'mfundiso zala ekhaya lizwi ukuthi hhayi afunakali umuntu ogcobayo ebusweni kwalo cream kungenza ngibe mhlophe, kanti vele umthetho wami ngigwaqa. Ngabele ngawuyeka-ke u-cream ngathatha umkhosi wa-3 days ngakhuleka. Ngesikhathi sengiwuyekile-ke lo cream-ke ngiloko ngikhuleka ngashintsha isikhumba sami saba mnyama kakhulu, ngaba mnyama. Ngaqhubeka ngakhuleka njalo ekuseni ngivuke ngibuhlikihla ubuso bami ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Hhayi kwaphela wonke lo reshi ayingiphatha, isikhumba sami sesibuyela endaweni yaso sesihle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngey'fundiso zasekhaya lizwi, uJesu Kristu uyinkosi. Ubufakazi besibili, nginomfana wami osebenza ka-enjini ewentwede. Shouthi wangena ngokuyi-aplayela akafakwanga. Mese engenile lapho abantu abasebenza khona belokhu bemnyonkoloza bemkhuluma kambi, yonke into ayenzayo behlale beyisa kumphathi. Hhayi abizelwe nama-meeting, afike kuma-meeting kuthiwa akangakhulumi bamjevaze. Uthe esuka wabe ngitshela leyo nto ngase ngimsendela umkhuleko lwango-18 May nowa-Romans chapter 9 chapter 10 ngamsendela lo mkhuleko. Ngathi akakhuleke njalo ekuseni aguqe alalele lo mkhuleko njalo longo-18 May awulalele. Ntambama mesebuya alalele lo wa-Romans chapter 10. Hhayi wakwenza lokho. Uthe esuka wabe ebizelwe i-meeting, mesekubizwa i-meeting abuze umphathi ukuthi yini inkinga yenu nalo mfana. Hhayi nomunye wakhomba omunye. Uthe umphathi esuka bebajivaza bonke babadisiplina wathi nje abahlukane naye basebenze. Kwabe sengasatholi ne-overtime, kwabe behlala bemkhuluma kabi angatholi kwa-overtime, athole nje leyo mali ayisebenzile kuphela. Mewenzile ama-overtime bawacishe angawatholi. Kodwa manje ngesimanga sokuthi uthole lo mkhuleko-ke yonke into eseyihamba kahle. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Egameni likaJesu waseNazaretha, uJesu Kristu yinkosi Baba. Nomama ndiyambulisa kakhulu. Wow, ndiyanithanda ndikuKristu. Ndiyanithanda. Ifemeli yonke ndiyayithanda ndikuKristu. Nefemeli yekhaya lizwi ndiyayithanda ndikuKristu. Nkosi yami entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ndiyanithanda ndikuKristu. Nkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Kuhle kakhulu-ke ngale mina namhlanje. Thixo usinikeza imvula, Thixo usinikeza amandla okwenza izinto zibonakale.
Ndinobungqina Nkosi yami. Bendikhe ndabheka ekhaya eMonti, ndihamba nomama uJilingisi. Hayi ke sifike sithandaze ke phaa ekhaya. Hayi ke Nkosi yami, sibabize sibabeke apha. Sithandaze sonke. KwabaseRoma, Nkosi yami, 10:9. Ndiyakuxelela. Sathandaza satsho kwamandi salala kusasa. Nkosi yami, kwagubululeka izinto. Nkosi yami, kwagubululeka izinto. uThixo wazibonakalisa ngamandla akhe. Siyambonga kakhulu uSomandla ukuthi ukhona ezimpilweni zethu. Asihlale simthemba bangcwele. Ngoku ke ndithi kubrother wam, yewethu, njengoba ukhonza lo wakho uThixo ongakhange ayiveze le nto, kutheni kuthi kongena thina ucase uba hayi bo izinto ziyadaleka? Yho, waxakwa kuthetha. Ndathi yes man, vuma ukuthi uThixo wam uyinkosi. That's all. Ilula le nto. Uyayibona imimangaliso yakhe. Siyambulela kakhulu uThixo ukwenza kwakhe egameni likaJesu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabulela, siyabonga Tata ngentshumayelo. Kumandi, uJehova unencasa. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Nkosi yami. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele kumampostoli entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngizoqala ngokubonga uNkulunkulu owangibona ukuthi nami ngifanelekile ukuba sekhaya lezwi. Baba, ngiyabonga, sekuningi esengikufundile ngesikhashana nje esincane ngikhona. Baba, ngizocela ukuthula ufakazi. Last week ngoLwesine kunofakazi owafaka ekseni. Usisi wayekhuluma ngokuthi kuyenzeka sabazalwane sivulele isitha. Emva kokulalela lobo bufakazi ngangisemsebenzini. Uma ngiqeda ukubulalela kwafika kumina ukuthi ngikhuleke. Ngenkathi ngithi ngiyakhuleka baba, kwavele kwafika izwi elithi ngabe uzothandaza kubani. Ezilakhi babe babili abantu kwafuna ngikhethe ukuthi ngikhuleka kubona. Ngathi uma ngisathi ngiyayicabanga lonto baba, kwafika ukuthi ngifake ibhulukwe. Baba, ngiye ngigqoke ibhulukwe ngisaba amakhaza ngithi hayi ngoba isemsebenzini angigqoki kwenye indawo, kodwa kwangifikela kumina ukuthi ngalelo langa ngenza iphutha elikhulu. Ngayeka baba ukuthandaza, ngadumala emoyeni wami. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu. Ngalelo langa ngathatha isinqumo sokuthi ibhulukwe ngeke ngiphinde ngigqoke empilweni yami. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ngibingelela umndeni wonke, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, ngibingelele ekhaya lezwi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu baba. Last month ngike ngahlushwa amagondane ngendlela eyisimanga, egijime phezu kwentambo yogesi efuna ukuzongena endlini. Bekunzima ngezikhathi zantambama, bekunzima nokuthi sivule umnyango, egibele ngaphezulu, kunoseyili ngaphezulu. Abengathi ayawudabula ayawudla lo seyili. Khona ilanga nje lapho kwakunzima ngisho ukulala, umsindo awayewenza. Ngakhumbula ukuthi umkhuleko lo wange-15 May 18 May benginokukhohlwa. Ngezinye insuku ngiwenze, ezinye insuku ngikhohlwe. Ngakhuleka ngithi uNkulunkulu ngisize ngingakhohlwa. Ngavele ngatshela indodakazi yami ukuthi lalela, cela ungikhumbuze every day before silala sonke sigoqene sikhuleke sonke. Ngempela kwabanjalo, salokho sikhuleka. Ngiyacabanga uma ngingaphosi sikuthathe only 2 weeks, enqamuke aphelile manje. Awasekho kwagundane nje lilokho lijampa lehlala enyuka. Uthulekile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lo mkhuleko ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngike ngaphupha ngathi sibathathu endlini. Lo nomunye angimazi, lo nomunye owasentabeni yendlu kaJehova ngiyamazi nje, kodwa ngimazi ngamehlo enyama.
engathi lona omunye uyasitshela ukuthi kukhona umkhuleko owusendile enhlizweni yami ngijabule ngithi abese ethi lo wasentabeni athi lo mkhuleko ukhiye wakho konke uvula yonke into bese ngikhathazeke ngithi mina uzosetshenziswa nabantu ngendlela errong abangafanele ukusebenzisa athi ayikhululeka uNkulunkulu ungekavumi ukuthi kwenzeke ngeke usebenze kulabo bantu abawusebenzisa ngendlela errong. Ngiyambonga uNkulunkulu uyasebenza lo mkhuleko ngidabuka uma ngithi nginikeza umuntu ubona ukuthi akawukholwa akayizwa lento engizwa kuwona kodwa ngenye ngiphinde ngixola ukuthi kusho ukuthi akusiwo owakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga baba ngempilo yakho owayinikela kuNkulunkulu wancama konke wakudela ukuba nathi sithola ukusinda ngithi uJesu Kristu inkosi amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba emini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyaxolisa baba ngokuthi ngike ngazama ukusenda i-VN ngabuye ngadelete. Ngingathi nje usathane ubengafuni ukuthi ngifakaze nayizolo. Ngike ngazama ngaphinde futhi mina ngayeka. Baba anginabo ubufakazi mhlambe bokuthi uNkulunkulu wenzeni njengamanje kodwa nje ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba ukuthi asilethele wena ukuze kushintshwe impilo zethu. Angeke ngisho baba ukuthi sengikubambe konke, angeke ngisho ukuthi sengiyi-perfect sengimuhle phambi kaNkulunkulu kodwa ngibonga nje leli thuba nalesikhashana nje ngingenile ekhaya lezwi ngingenile entabeni yendlu kaJehova kuyabonela ukuthi sengifunde okuningi kakhulu baba ngalezi ihloko lezi engingakaze ngaze ngacabanga nje futhi nokuthi ngiyoke ngizwe ngazo. Ayikho neyodwa inkonzo esengake ngayizwa ngisho kwi-channel ye-FM ngisho kwi-channel ye-TV angikakaze ngizizwe izinto ezikhulunywa ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ezineqiniso kangaka. Enye into nje baba ngangingazi ukuthi ukusindiswa kanti kuyofika kuze kufike la kuleli zinga ubaba akasesithathe wasibeka khona njengabantwana basentabeni nabantwana basekhaya lezwi. Baba ngiyaqinisekisa ukuthi even abantu engangibabuka phambi kwami ngithi basindisiwe namhlanje they are opposing lento le engiyithole entabeni nasekhaya lezwi. Abantu abasindisiwe abayiboni ngalendlela mina engiyibona ngayo. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu baba owenze konke lokhu ukuthi kuze kube nje. Ngibonga nje nokuthi nasemqondweni wami ngivulelekile. Sengiyakwazi ukubona u-wrong no-right. Ikakhulukazi baba mangabe kuziwa ebungcweleni ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi even ezwini likaNkulunkulu sengiyakwazi baba ukuthi mangifunda izwi likaNkulunkulu ngilizwa lihlala lijula lingene emathanjeni ami ngizwe ukuthi hayi imnandi le ndaba futhi imnandi ngalendlela yokuthi angeke ngize ngikwazi ukuhlehlela emuva njengamanje ngoba kumnandi la engikhona. uJesu Kristu inkosi ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba nomndeni nabazalwane bonke kwelihle igama likaJesu Kristu inkosi. Ngithi baba ngizobonga uNkulunkulu ngicela ukuletha ubufakazi uNkulunkulu ngendlela engimbona eyangilwela. Ngiyabonga ukuthi ungilwelile emndenini. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ubaba wasekhaya umphile umsebenzi akayedinga empilweni yakhe. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu konke esikufisayo kuzoba impumelelo evela kuye. Ngibonga angiphezi ukuthi sizokwazi nokwenza izinto phakathi kwaleli khaya futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi
ngingaphansi kwe-umbrella yakhe. Ngiyabonga angiphezi ngendlela nje uNkulunkulu akangiwela ngayo ezintweni zami zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Hhayi, ngisazi ngizohlala kuJesu, ngizohlala njengevila ngendlela engimbona ngayo. Ungisiza, Nkosi yami, bazalwana sikholweni. uNkulunkulu yikho konke kukho konke. Ungamandla lapho amandla ephela khona, ngoba kuye kufike la kuphela khona amandla vele yena ebe ngamandla. So nje uJesu Kristu inkosi, bangcwele, ngiyanithanda. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Amen.